Malo mo e lau maria ho eiki pea malo e lelei e sola pea mo e volangi o kutau kau whakataha i he houani. Fia ke taritari lelei ki mautolu ki he polo kalama makehe koen ai le tio valval po intaha e wha ema, le tio e kakaitonga me i he taulanga nuku alofa i he houani o mau fia ke whawhailoaki atu e polo kalama makehe pea mo e whakaeke makehe koeni, pea mo e komisiona ki ngahi piri sone ko ia i Tongani, ko laini koula University Manu o Whetoa. Pea ku iai fo ke fia ke whakamalo ke komisiona, ko uhi ko ne tari lelei, ai whakaafe ke whakahoko, ai whakaeke makehe koeni, mau iheni i he api ko hua tori, ke whakahoko atu ai polo kalama makehe koeni, ko honi mau whakamalo ka komisiona Manu o Whetoa, ko uhi ko ne tari lelei, ai whakaafe koeni, pea whakamalo ko uhi ko whakawhainga maari hono taimi, kai lawa ke mau iheni, ke whakahoko ate polo kalama ko ia o he ahoni. Kore peke mau hufanga tu pe mo he ngahi tala whakapapaka o wha whaki atu pe mi he whalen, pea pehe ki e ngalu ope, kai ata ke mau whakahoko atu ai polo kalamani. Manu Whetoa ko utomua whamalo mo hounga ia, kia te koe ko uhi ko o tari lelei, ai whakaafe koe ni mau lawe ipe ai lahi ngahi whatongia, mo ngahi ngā ue kehe he apini, ke whakakakato, ka koe uhi ko whakawhainga maaria i mai ho taimi ke tau whai e talanoa koe ni o ki ai whakafofonga i ate tare ki tapure, e to ate lavu ai whakamalo atu, koe uhi ko o tari ai whakaafe koe ni. Manu Whetoa koe ke puri foki ki mautolu ai ngahi ngā ue lahi, o mo whai he apini, koe uhi ko hono tokanga i kina mo hono tauhi, ai whanau ko ia ko o mai ke mo tokanga i he apini. Pea ko mau lawe i befoko o me whanau ko ni he ngahi tuunga ulungaanga mo ngahi whai hia mo ngahi mau lao ke he whakamawahe i mai ki nau tolu me he society, pea mo e ātaka i ke ki mo tolu he apini ke mo tokanga i. Pa ko mau ilo i beko ko ha ngā ue ko whai ngofua, ai ngā ue ko ia. Pea koe tahawuk Manu Whetoa koe toki fuafua hoko hake eni o to'o e whatongia koe ni he ngahi mahina pea ko tau situ a mei ai. Pea ko mahina befok o ko nake iheni pe koe ia he apin he ngahi taulahi, he ngahi whatongia, me ngahi tuunga ke. Ka ko hoko koe koe komisiona ke ngahi pirisone ko whaam peke ta kamata pe mua ko whaam ke pete ke lava talanoa mai, o wahe mai ai ngahi whatongia mo ngahi ngā ue ko mo whai he apin ki he ni ihi ko o mai ke mo toka ngā i koe hānai ai wahe te ke lava o talanoa mai ki ai ko mo misiona pe ko ho visone mo ho ngā ue pe mo ho kau ngā ue o whai i he apin. Io malo pito tabinga mawhinga mari o peke whatapoti hae whunua mai hoiki kakai ai tupe mo ke pa ki whamatala tu ke ngahi wheu i koe ngo om pe mea tapinga ulaki peu tau whawhita i pe he whenga maari tāpua ke mui tau nasi ai tau ausi ai aho whakoloa koe ka mai kamatanga i tau whapanga fōu tau hanga ki ai pai ai whawhita ki ngahi tokoni matawa pe whai mai potngau e prisone awa ke whakakat au sia ngahi tau mua katoa pe. Uwha malo foki tāpinga, malo bito mo mea mai he apopula, kutu koe fofo taimini mo mea mai ke tau whila o ngoa ki ai. Ako whiwhia ke taitali reiki mo tolu, mo mea mai he ahoni ke whakahoko ai whakangei ke make, whilawi pa mo e whakahoko whatongi atu. Pea me he potungau e prisone a tonga. Hange ko whamatala pa mo whiheu ke omi, rawi pa mo mau ngahi whatongia o ku whahauka pa mi apopula. Ko mau visone pa mo mau misona, ai ulaki pe mau ke mau tolu ke mau tauhi malu ai whanau. Whanau ko tutun, ke whamawahai mai pa mi whamauanga, ke mai o tauhi ngahi apopula o katoa patongan kau be pa mo taha. Ai ko mau whatonga tauhi malu, kau popula ko tutun ba mi whamau anga ma tau he ngā popula. Pa hono ua pe me mau tokoni hono whakaliriu, whakafuo na urunganga. Whakaliri e nau ngahi tonga mui, e nau tuha tau,
pe mo kakai feunga pe mo tau society ai ko taha ai mau vision pa mau mission ai potunga we hange be ko ngai fatungi au ai pifo ko mau ngai polokalama whakaliriu o whahoko whakaaho mau pia ngai polokalama whakaliriu rehabilitation programs hau pia wai ngai polokalama ke mau tawhakon ki whakalau maari e tangatai whewhika wai ko wahea mai pa me sasui siriana tau taina tonga no toka ngai kina ai mo ui whakalau maari ko tunga whakalau maari ai mo ai whanau tauhi Pea wusi wahe pepa mo ngahi whatongi ea ke kautaki lotu kone ka kai whanua. Wusi tak tau hi me be ngahi aho e kautaki lotu. Na o mai o ahi mai ki he whanau koeni. O ku wat whatahai pepa mo mau waa ki he counselling e. Counselling ku whabal mal pepa whikau ko i ke whai hono toka ngai whakalau maari. Tanda tau te whai pepa mga tokoni. Whakai ulungang, whakai moui. Ai whanau koe. Wai pefu mi maungai polokalama ki he tawhagon ki he tōkanga. Maungahi ngoe anga ave whanau ki ai. E mi aha kotoa pe. O ako e tō ngoe, tō afumanioke, tō afukumala. E mau pe mo ui ai. E ki mau tawhagon ki he mau āmoa, mau whamamoa. Mau tawhag ki he Vestapolo, mau whama Vestapolo. Mau ngahi polokalama ngā ue ki uta. O wahe ki ai e tai whanau ke nau o whai alahi ngā ue koe ni. O wiki whakawhai mo i kina kāna o taimi. He lawa pe whai ngā koe ni o mao hana mo i taimi te nau a tā atu ai. Me pe mongai polokalama ki he art and craft e. Koe tawha koe ni pisan whewhine o nau lawa whai e koka e. Koka anga koe lālanga o ngi tāwala nguia. Koe nau ngā ue koe a o lawa whakatau atu. Whakatau tatau pepa mo i fua toka ngā ke whai mua. Whakatau atu koe au toko ni lahi a ke revenue kon ai pure anga. Whatonga ian koe tahali mau ngahi mea fua mau tō kono whakangau i mau whanau. Koe koe pāanga tāna ko ompa mi pure anga ke mau toko ni ame. Mau toko ni anga kono whakaivia tunga whakaekonomika koe whanua. Mau ala nima te mihene o whamaketi atu e fua toka ngā nima mea ai whanau. Whatau atu ia o tōnia te ngahi he mao nei pureanga. Te unga tai tāpinga, te ia heu patu. Mahalo. Mahalo apito mano whitoa pa koutu o mahino apito ke hou eiki pia mga kai e whanua e ngā ue o mou whai he apin. Pia mo e konga mahu inga ho vahe mano whitoa e whainga koe ke whakaririu e ni ihi o omi o tauhi he apin ke iai ha aho nau whoki koe ke he society nau whoki atu ko ha toko taha fo o iai ha ririu he anga mo ui koe konga mahu inga ho vahe e whainga ke ako ika ki nau tolu ngahi ngā ue he ngō ue koe tātongtongi pe mo e whama moa koe ku mui atu pe he konga koe ama no whetoa koe hanai ha o whakafuofua ke he toko lahi o e whanau tauhi he ngāhi piriso ne tatau pe i tongani ko hapai wawau e ua egi he ongo niwa pa koe hanai ha o whakahoa ai tokolahi ko ia i he taupepe tau e nima ko mariwa tu ki he tuunga ko he lolotongani. Iyo, mahalo apito. Koe tokolahi whakalufua kone e kau ofisa, kau ngā ue, whenga mo toko teo hiwa ngofulu maa wha, teo hiwa wha. Ia koe ta whapanga ko nina te tari me pe me pureanga e mau toko ngofulu. Ai ang mau hala koe rewa o toko huangea maa wha. Kau te kai ke whai ono rikuluti mai e kau. Ai ngai tunga fōu ko ia. Ai au kiloto pea e tangatai whaiwhe kau ai. Ia koe tokolahi kone e whanau tauhi. O whiunga pea mo e uangea au hongo fulu mawha, uangea au taha wha. Tēni me. Ai ko haare whokoni wawau ko toko taha tolo pi ai. O Brisani koni hapai. O koe toko taha ono ai. Ia ko sainai e ua. O koe e toko taha wha ai. Ko niwa ko kia haa apo pula niwa. Pea mo mau ki motu kon ko ata o koe e toko ono ko pula ai. O kuia whukpa mo e konga hene whanau kona a mapa pulo, toko tā mapa pulo ka tauhi me pe wai pe facility henu tauhi make he pe ki nā tōki ai. O whiunga e bea mo e toko taha wha. Pea ko toko lahi kone e kau pula whiwhine, he lolo tonga ni o whiunga mo e toko taha ua.
ai ko whakahoa kon ke tau ni ma kon ko mari watu na sia o fika kon ka popula to ko tolungi au sia o ke tolungi au ke tau ni ma kon ko mai datu ai ko kau ni fu holo lahi au pito he anga mau si oi ai ko ki wang au ta fa kon ni ka popula he au ni whakahoa ke tau ni ma kon na to ko si na mau si ma to tolungi au ka popula ai tam tau na ke tu ma pe fika kon ni kau ngau ka ofisa ai whamaro peni ke purianga kuna tari mai ke aki ngahi laka ngā fōu whakatolahi mai mau ka ofisa kai tam tau mau ki lawa pe o mapure e whanau eni tau ki nau tolu nengo e mau si o ngari kaunga tāma ka mai ngahi nofo anga tau hei ki nau tolu o ki lawa pe o whano tau hei ki nau tolu e ngahi apo pula malo Malo apito manu fitoa ko hoko tu pe he toko lahi ko ni ngahi matai fika ko ke o mai manu fitoa o ge fa hinga o mai ko tau hi whakatai mi pe te ke tau tea pe o ge fa hinga ko hono o mai o nai ko o se hiri faki hono tau tea ko ha nei e tu e fika ko ya kata yo ko fika ko ke kau malu ye ui pe ko kau malu fa tatari na ho una he ofuna to tawa mo fu tu pulahi pe kai na fa na tolo to ko ngo fulu ke tol ngo fulu ngai ta me ko lo to ngai ni mau ye ngo fulu tu blahi ta wa ke ta hi ai kau malui ta ko to lai ta ai ko fa hinga ko si ta tia na de fa ma wa nga koi malo bito ko hoko bene ta tala no ngai ka venga ko ni mano to ko pe ko kore ba guia pete ke lau mari le ke tari pe kai ke pete ke lava ki vahe mai ko ha nai e nga u e mo polo kalama faka aho ko i hua tori me pongpongi o aloa ke he fiafi ko ha nai ai anga nga u e faka aho ko mo fai i heni yo malo bi ai ko ka ta ko ngai fa mi ta tau bi mo ni te ke to na ki o ko ono ko pau ke ta ko fa ngu ia para to fai na lot pongpong ko tang tak fe ka u e nu pi lo ngai lo to a fai lot pongpong ia e fa na ko ne os ko ya ku wo te ke mau me to kon pongpong e fa ko ke val ko ne hiri be mau me to kon pongpong o wa re va ngau a wa na to ngai pro ka ngau ke o ki to ka nga o ki vestapolo o ke amoa o ke atencraft ta fak teknikari o ate kau tufunga o ate uhila ko palama ko ta fak engineer pe wai ba me fa hinga o o ate por kalama ki kolo ai ko o ya ki hopo se ma me fa maanga pe a kau dia ba me por kalama ki fare mahaki ko na open ben ki to ta ai ko mi por kalama fa a hu yo fa a ko to ai kato ki o se ko ponga ngau ngau tu ki o mai o kai wata o se ko kai wata te hoka penga e por kalama ma hini pe ai ko vo ke lai ni fa ke ni mai fiafi ko tu ko ta ngau e go ya ho pana o mai ko ya o tari ngai por kalama fa ka lot ho e fiafi ko a ko to be u a hi mai ngai sia mi to wa pe ama tari a hi fa lot ko ya o hi ga na tu wa to kai fiafi fa e be na fa miri ya nau show TV atu he pouri ko e bimu ngai fiafi le mo nau fai ka batonga fa ta be ke nau fai ka batonga to ko yo fo ke tata bunia ka ta ta hu mo ai mi fi po kala mai ko he mo ni te ko na ko to e tu ke be sa ba de mai no be ko fai mau malanga ko mo fulu pong ko ni ta wa pena ko fa ta mai ha o mai ngai family ka bo pula ai me ka nau tolu sapat lain mano fito ko kore ba ke ta hoko pe bo ko u bagai ke ngahi fika ko na ke o mai ane nai ke tokola he fa na tau hi ngahi aptanga ngahi pirisone o ngari tau fu tokola e uang ya tupu pe ulava pe pirisone o facilitate mo malu ilere pe na to yo mal yo ka bene fika tokola fakata tau ke tunga go facility koi ku fusisi abito e ngai fare ko ke no tau ia ko na tol ta tau pe a hua tol torin ko e o ha pai ya mo va ko no fo anga ko ke feu ko ngai lo ki hen na langa pe ia ke no fo to ko ta pe to ko aku si ya o ia ke ngai tau me ko ka me ke lo to mai a o ia to ko fa to ko nima ke ki lo ke ta
ai uno fama bobo mai fe ko ni o si nga hi facility e tau e fika to la ko na ka bobo Fefere ba tafaaki ke me toko ni mono toka ngai kina na ke lawe foka nai ke ni ihi e polokalama faka a ho ku ave na doge na ngai appointment i fare mahaki Fefere ba no toka ngai kina e tafaaki ko ya pa ka nai ha me aku ke faka am ke fai no toka ngai kina me kapneti mo pure anga i issue ko ni fika waki pa mo nofo anga ko me toko ni ko mo uilele ko pe da de fitu ke me ma uinga ko no malu i ko ya kina tolu i heni Malo a fila ba mo me to ne fa na kai bung bung ho ta ya o ku he tu nga fa fi mari pe ka ya ko ya ai u fa kai bung bung ya u la ko mai ki foi ma boni de lu fa ai ko nga ma na ti ngai bung bung ko ngai te nga ngai ha ko na u to pai pe ko lais ai u fu tong ben na kai bung ko kai wa ta ya u la ba pe u na fa ai na me mo ko me sipi i mataika of katiga te tatau beba mi ki kai fia fiu ki lava bio o fafanga ki na to e ku me afa me ke ngahi ahi fakalo tu e mi bina o mai na do mo kiki ngahi to ko ni mai i kaua te be top up what kiki ta fa na o o ta fa kon ki facility o ku fa malo ke prianga na tari mai mau ta fa bang ni ke langa e mau remand center ai ko prison e ke kama bahai dia kau malu pe kau at pe dia pe mo kau anta ite juvenile ai lain tak tahawal gilalo tinala bana to huwa to tau himake ko prison ni goni ai galawa o langa ko prison ni goni ta fa pang fo goni tu to kon lah ya pito ia ke to fasisi mai no foto lah goni tunga ga prison ni lo to ani ai ko tunga helo lo tongani mano fito o ku kai ge lava ia faka ma va e juvenile se taimini na u faka taha kai kai lava u tika ia ha facility ia ke tahi ma ke ai na to koi ma ko ta hoko ko ni ko kore ko ke vakai ke ngahi me faka lao pe ia ke fai no vakai ko lao piriso ne hange ka te au ko lao faka mui na faka le i ko wa fe hongo fulu ai lao ko ni ko ha o vakai ki he lao ko ni mo ne tunga he lo tonga ni ko komisiona ko pe gai nai ha o faka am ke fai no faka lele pe ko no vakai ai lao he tunga lo tonga io malo bit o hange pe ko fei tabi lao ni ne fa pas mai wa fe ngo ai fu no nga don ke tau e tahao no ai mau lao pe o no mo ni ga ngai ko nga la hi lao fe mau ke di pa u lo tonga fa nga wi ki ai ela mau si foto e mau komiti lao mau tol ka office ga biba mau office lao fa ni noi ki hono ameni ko ne mau lao ku ya ngai meu lave me ga lao ku ke mau he tai ni ki mau tai ni nga u si i fa pa nga ga la fa ka te ngai hange ko ngai no fo nga fe mau ke fe fa ka kala se ngai no fo nga e fa ta tau ke no fa ka kala si ko ka po pula kaulu e tunga lo tonga le no amet ka no ri mau lao ni ko hi ke alfa ta ba mo tu unga ko no lo tonga ya po pula ku boni advance lao ale lao unga ko mau ki fe nga ko mau to le ke tu ha ke ki ai ki lao fe au nga hi fe mau ko lao mau inga bita ko tu mau inga bita ko nga ko ya mano to ke fai ha muy ki ai ko hokot be ki he ta fa ki fa lao mano to ko i he lao na kuwakai ki ai o ki he mawhai e komisiona ke ne lava o foaki halivi ki ha tokotaha tauhi me a popula pe o lava tokotaha ko ia o ai tokotaha tauhi ko ia pe ko popula o alu pe foki ko na api pe ko no family ko e ko wakai pe ko hana e to unga ki ai no ngawe ake mawhai ko ia mano fetoa pe o lava na o malu ilelei no ngawe ake mawhai mo tutu ni ko ia o ku ai fo ke me ai o fa lau he ni ia hange pe ku whakapone nai pe ku ai ngā au he tawhaka ngā hitu kua ki mau ke o si mea i beia koe manu o whetoa koe ha hao wakai ke tawhaka io malo o tabi io koe mau lau ko he kupu whāno kupu whārea koe poaki ke mamao me a popula o ku i he komisiona beia ai mawhai koe ni hono whaki koe hariwi pe koe poaki ke mamao e popula pa me a popula
Aku ia be mau funga ngau fi proses pau ke mau foai o pau ke mau fi tu tak matou ke au sakolo ka tak lot ngai kolo ku no foi ka popula pe mo na ngai family fa fi mai no ak mo na tol por fava ke mai na ngai to hu na po ke o te fa na ko pe mai le ngai to ko te mau si vi le vai ngau e popula ka pau ku talango fua ngau le ri e ata ke ma fe na mari ko ka pau ku popula ku kai ke talango fua ku kai be ke ha mai ata ma li ri e tau hi be ai to torino te tau be mai a popula ko tai ai ko mai me fua ko mau pau be ke mau muy ia i fa pau ai malu e community pau le te mau si o ha kai ke malu community te mau tau hi be fa na hen ka ko me mau nga fo ke arrivi a ke fa na o wi ke lava puke ai mau lu ta family ko tai mlai ko mai fa na gen ka popula ko ko ngai pare mai au ma va e family ta tau pe pa mo fa na wa ko no fo mi he a ko wi ko ki ai ta mai pe fa e ki na lava to ko ni ke ngai fe ma family ka ko ki tai mi gon ko ki a hota na wa to a fi mo na mai family ko to kon la he ke puke ai ma lu ta family pe fo ke na fa na ki lava ho ko pe na wo ke ko tu ko mia mau inga pa ko inga fo ke fe uia mano fito ke mia i be ho igno ka kai fo noa hange ko lave mai ke kupo e lao kune fa ma fai ko komisiona ke fai ai tu ni ko ia pa ia be mo nga fo nga hange ko vahe o fai no nga we aki ke CV aki ka ko tu ko hange ko lao ko mia mau inga ai fetu taki ko e family ke o e motuhia ke o e osiange hono tauhia me abin ange ko lau ko movete family ka ia fa nau pa ia ko me ma inga ia ke fai hono toka ngai kina ta fa ko ia ko kupu taha tau ko ni studio ne manu veto ku ha ai ki fakakau fekau aki pa mono hopo i hataha o ne fakapapau o ku fai e hopo o ikai ke iai hanga hi uhinga ke tolo iai ka nge ko vahe mai nei wi he toko tahawalu pe ofi ai ni hi o tauhi o tari ki he ke tala tu uni na ngahi hopo pe ku ke ilere na ngahi hopo he tu uni fa ma wanga ko fe hui be wi ma no vito ko ha nai ho mo nga o fai ke ni hi ko ya mo fe nga o aki mo ngahi kupu fe kau aki fa ma anga ko lao ko ha nai ho mo nga o fai ka ki na tolo he lolotonga no tauhi ki na tolo mahalo bito ko fa fa ko neu ko ke ata ki na to ngau ki tu ai mai bina to lu tau bi ngai loki ko ni ta fa malu tau bina to lai ka o ko wa ki a ha ko tu me fa ma wa nga ke o nga ki fa no ta tu ni ka ko hangung lau ngai por ka ngau ki na ka ki ai ko lo tu fa ha o be fa be na lo tu me a te ga fa ka ko na ma me to ko ni ko programa nga u ga nga mahin ko e popula ko na ka we lo ka ipina tolu e na ngai loki o fatata re ki tutu ni mai fa ma wa nga ke o ang ki fa no ta tutu ni ke tata be ba mo ka polisi ka wa nga i fe ma me po nga polisi e fa hinga ko ni fa la be ba ma nga i fa mata la nga fa mon o wa ta ke o mai po nga polisi ko te na o ga na to malo bito mano feto ko kore be ke ta hoko ta oia ke issue ke he ta fa ki fakalao pe ko ki nga hita o me gon ko mari watu ne ki ilahi hono fa o hake ai nga hitu ko ki o pe he ku ta mo fa ma mahi e ka popula he ka ofisa i he nga piriso ne ko ku fe ui be ko hana ye nga u e mo fo nga fakalao o ku nga u aki he piriso ne ko hai o ku ata nai ka popula ke launga pa ko hai o fai ke ai launga pa ko hare vai ai nga u o ku fai ki he launga ko ia ka pau ke ai ha tu ko aki pe he i hen malo bit o ku la ki ko pe ke ngofu e ke fa ta he ka popula ko pe ke ngofu e ke ala ka ofisa ta ka popula o i ko ni tai pe ko ko ha me be pa pa be ata e ke avi fa ma au ke ka polisi la ngai popula ai pa ke avia o ke fa ma wanga o ke tu avo hopo mi ai ka ko lo tonga no ko ke mau o fa ma fa be ke ka nga o te na wala ke fa na o ko pe ba funga nga o ko mai o fa no fare ki na tol ta la fa ki na tol
ngai to kon ge ho ko ton fa la ma ri me ko ge mau pu ke fai hata ai fa na ko ni neo ai wa ke tai mia ko si le re to ki olunga ngai ta ngata ma tu ko fa na ni ko fa na nei mau ha ta fu wa ba ko mai ni ha mu ngai ulunga ke he mu fa hai la re a au fai pe no tau hi na to no to ngai na to e na o mai ni ki na ki lava pe o mo le re ki ma pe me to ko ki lava po tau hi le re na to o hange ko hange ya ta ngata ko ye unga na o mai na to ko pula pa mai ya o ngai pe na to ri kai mai to tau fo le ki na to e ko e fa hinga pe ta ngata ki to tau ki o fo ki na to ka ko ta hange ko lau ka ye po ki fa ta ko ni tai pe ho ka ta ko po ki ave ya ko ma wa au atake popula ke hikimane la ungan ke ava polisi hava de polisi ava mauna e toki fai tutu me fa mauna yo ki tai me goen go ke o si nga u me manu feto he la ka nga ku o si ai nai hala unga pe ha popula i kai te kai ke fai ma la unga popula no ta ya se ko ni tai be la unga ma popula u pau ke fai nga u e ya ye me ko va tai go ni u fa vi fia be ke ta ngo fo be ka ofisa te na wala ki fa na wala ki fa na ta ki fa na ke na la unga me na to pe ge be ho mo wa mo to ria hen ka pau ia hala unga pe ke la unga ge popula he yo ta pe ke ngai wa nga u we ka u tang nga u ngai fitu ta pe ke na la unga ke ka official ya ko hoko tu pe he tatala no e manu fito e lao piliso ne kupu tolu ono e i ku ia e hangi ka teo giai hatu tu uni ai kua pau ke whai e sivi whakamahina o ngahi aptanga mo ngahi piriso ne ko wakai pia kuia pia ku whakakakato nei e whonga ai ngā ue ko ia ko hai o kune whai e ahono sivi mono aahi o ngahi piriso ne ko ni pia ku lava nei o mauha ripoti publicly ki he kakai e whonua ke nau ilo giai ko hai tuunga giai ngahi piriso ne ka pau tonu pe ku mau pe o fai pe mau ngahi a mau to imi le fa mai na ta mai na u a mau to kon ka ta nga u pau ke mau ma to a ngahi prison ni ka to be mo apta ngai ni ngahi kuatan fo anga ka usia me o sio ke tu nga ma bona popula pau ke tau ke ma ka tau be me fa na u o sio ka na to na ngahi fie ma fa ko mai ai ko ahi fai be mau to ka ku ata bia nge ko ka to ke ta ngai ta umai go nei be to ta ni ha ahi mai ya popula si o ke tu nga mo le fa na ka mai tu nga ma go ne ngai prison ni ai ka fai be nga we mo no ahi fai be nga we yo ai fa mai na mai na o bi lo ngai ko si ni ahi ya mano fito ko re beu ke fai mo ha vai mo ha vakai ka pau e hoko hamate ta be hoko hamate he piriso ni ko hai e fonga whakanga ue ki ai o lava na yo o fai ha sivi whaka auririki pia moha toi whakatotolo lo loto ange ki he mate e toko taha ko ia ko ha na e tuunga whakalao o ngā ue ki he tawhaaki ko ia yo mau lau aspe ai ko kupu ani ma ko pekia e popula ai ka pai pekia ha popula ko pau he komisiona he vaveta ha ke ni fano ngono ki he toketa ku fano ka popula ka mau nga main pe fano ngono ki he potngai bo ki nau ngau me ai ai ko no wa pau ke mau fano ngono mau to ki officer police a police officer mai ya popula ai mau nga pe a vai ni pe mo ho mau pau mo fana ndong ai kai nga ofi ko a popula pe mo administra ko punga ai ko fonga nga o u lavi ga mau lao mai ku fika wa ko pau mo fana ndong ai to fai me ai hopo sula ki mui au ko mau ai nga ka police nga o punga mo to ki mau ga pa to fai ba hopo sula ai mai no betu e lao ia he ta fa ko ia mai no be ko si tala mai pe lao ia ngai proses ke mau forward ko ninge vai ka nei mano veto ke kamata mai ta tala noa ke ngai fonga go rehabilitation o mo fai he apin
kau ai ako I whakaloto toko ni whakalau maari e kuia e whaiwhe kau wahe mai he konferenise se Switzerland tawataina o tonga ke nofo mo ngā ue I he apin koe whaama koe ngahi ngā ue tātongtongi koe whai moa ko wakai pe koe mano fitoa pe ku kei ngā ue nai e fo I mō tolo ko ia I he kuongani pe ku iai ha whakaamu ke whaiha no riliwe ai mō tolo mo whaunga rehab koe ni koe uhiku koe uhinga pe ku whehui au koe mano fitoa he whakatoa ngai alu ke lahi pe kaka ke toko lahi ai whanau o mai o tauhi koe uesia ia he whaitoko na tapu methamphetamines koe ngahi drugs ke heke ko wakai pe u kei ngā ue le rei nai fo I mō tolo ko ia pe u toi ai ha toi whainga palani mo whakotutu ke kahau Iyo malo Iyo kei ngā ue le rei pe fo I whunga ai ko ia ka muno liri o mau te tāna ki mai mau tō ngai po kalama a koe angai koe mai na koe nua toki si tuat miai lava fai tāna ki tūngai koe a koe ne whahau pa mi Salvation Army hei koe drugs awareness mo domestic violence whai re Salvation Army mahina tō ne lava to whai no whake na ngahi certificate ko ni ki he kau pōpūla ai ako koe ni pe aku whai mo palania ke whai re pa mo ako tiveti pe mi tiene u na fai patano ke vice chancellor Dr. Thomas Paun ma ne hicho uti ko take tala no ke mau a whengawa ki ke naulawa mai o whakaleri ai ako tiveti I he kaupopula ai ngai programa ko ia mau sio e toko lahi bito ke whanau ngai programa rihepi ko ke ngata pe ngai programa anga mahini lolotonga mau tu palani pa mo whakaukau ngai programa make e toi tokoni mai ke whanau ko mau ngai programa whaliri ke mo whanau ko mahino bito ho wahe manu fito ko whehui pe kia he anga ku wakai ko hanai ha wakai ke ni I ko ne nau osi I hen pe nau ata pe to ia ha whahinga na nau osi ata o nau toi foki mai iha toi ngahi whai hia ko huinga pe ku wakai fuka kia manu fito ka pau ngā uelele rehab I anga ku whakakau toton ko nau ata tu o hoko atu ia alu hahala ke ono o ngā ue he community kai ke nau toi foki mai ko hana ha wakai ke he Iyo mal o gai pe whahinga pe he ai ko nau ata bina tau pe ko pe ha mai na vie pa nau te hu mai ai un baulava o sio hen ko whahinga o palpare mai family ata tu ko ni o ki ha fitu pa ui ai gai ngai ere meni ti ke he ia nau toi ke nau hanga tau hi na nau hoko atu no tau hi tu e ka pau he ke ia ha palpare mai family e la hang pe nga mari ke te hau hang pe ngai ku fika waki mo nga hang ko ofisa polo takilotu pure whakawahe o tu pe uai mau ku fika waki ai i taimpo ata doai po pulapa na tuanga kina no tahu kina to e ka pau e kai ke lavo whahau ke whatongia ko ni e la hang pe nga mari e nau toi foki mai e pa koe whai ngai o kia matolu e nau sai na to no foi ni eu tau le rei na to le na lata na to lu ia kai pong I ho tai fia ya me ngahi monu ia ke he pe ko fai ka wa ko sio TV hangai bia ko ha na api na to le to sio kai ai ke malong e pe na mo na to ke tau hi he malong e pe ko tai ko te na ko no foi tua e la he nga mari ki ho ko ngai whakatamaki pore na mo ui mia ko ia ko ki ngai kup fika waki hanga ton ka te na to ki na foi ano tahu ki na to ai o mahino bito vai manu to o ia whahinga ia hange ko lau na no folata na to lu ia he ko hinga ko no toka ngai kina na to mo malu I na to lu hen pa ko tu ia o ku sayang e no tau hi na to lu he ni I na foki ke community to fai ha to me ai au to ko biang e pe to whakamamahi ko faambe ko hi ko ta taimi mano heto ko faam ke puke fuolo ho taimi ko hi ko la nga we na ke vai ka ni nai to whakatoko lahi mai ho ka nga we mo ka ofisa a ke toko hongo full mo hiki ha ko toko wangia ma fa ko fehui be he recruitment ko ya ko e ka nga we fe e va henga mo tu nga va henga ku na ma u ko hana e malo hinga ho potunga we
ko ha mea ku ke whakaam ke whaihano whakalakalaka i pe ko hangahi matawai o ku whaiha hatokanga ki ai. Iyo, mahalo abitu. Iyo, a whilawe i wani pame maupol ka ma recruit kone kau ofisa. Mau mui peke he proses ngau kone pure anga. Mau peke mau tua ke te mau tolu. Skapa mau shortlist o whaino interview. Mau toki whiri mea whahinga ke nau tāu, nau mai hoko atu ai fuawhatongia he ni. Ko tāwho kai mea matawai vai ai mau tolu. Ula ki pea ko mau i whakapanga. Mau i whakapanga, whakatangata bifoke ngai pacheti wahe mai. Uhi ke lawa o whawhia waki, ngai whea mai putu ngau e, ngai tau te whita ke ngai facility, ko pau ke whea ungai ke tau he whanau. Ai, whamalo pēr ko heka tau whapango ni, o ki top up mai, o ki hiki mai mau pacheti, pe me puri anga, hiki mai ke kai e whanau, pe me ngai project for all, langa ke wate whanau no whati ai. Hei koe tahai ngai nia mauinga ko roto pēr ke mai hati ka kai whanua, lawa i pa moe tūnga tawhapanga whau ni. Tani te tau hiki e pepa moe mau target revenue a mau tolu. Pēr mi he 7 kilo ki he 8 kilo. Ko tawhapango si wong na mau. Ko tahai maka mai na mau au sia. Ko mau lawa tāna ke paanga e 7 kilo tuku. Tukiru tu beta whapanga ko si tāna kia hulu ya. Ko se dia ko ni mau pe mi hivi ngau ka e whanau. Mau ngai proklama lu hebi ka e whanau. Uha me la au, lawa pe o mau e se hiti. Wat ke puri anga ke toko no. Pe koe nungu hiki hake o walu. Pe koe nungu hiki hake o walu ko ni. Ko te hiki ai pepa mo i plan ngau i ke o lunga ke lawa o toko ni at ke ekonomika e whanua. Koe. Mano whitoa koe kore pe au ia koe pe koe tau e ua koe nungo tau si tua me ai pe iaha o whakafuafua koe hana iha ne iai nei ha kau ofisa me ho kau ngā ue ne whaiha whakatonton whakalao ka ki nau tolu ko ha mau lao na nau whakahoko i he apini. Iyo, malo. Iyo, okay, pio ke mau hopo drai pino lo ma tolu, hopo whakapotu ngā ue pe. Ko ofisa pe koe mau tutun. A koe ria ki ngā ue, ngā hime pe. Ko whai ton hopo panai a mau tolu pe ia, lava pio. Ko whai tutu ni kia e whamau e wonu si a poini e mau lau. Ka koha ngahi keisia, ki tua au natula koe hia, natula whai hia, ko pau ke uniforme ka polisia, ke na hoka na tōna. Ingo na tōna. Criminology. Koe haha o wakai ki ho wā whenga ue aki, mo e potunga ue polisi, koe office a denseniale, koe whakamau a ngai hono whakahoko ngahi tu uni ai lao ki kau mau lao ko ha wa kai ko mo wa fe nga we aki I mal o ku lere ya huit mau wa fe nga ko mo ngai ko ngai prianga ko ni o wi pe ko ta gi mal to lu he criminal justice system ya prianga e polisi e fa ma wa nga pa to ki fa si me ka mal to ano ta hu ne fa na ko ni mau wa fe nga ko mo ngai pu ngai ko ni ku lere ya huit mau whiongongoi, ngau eaki. Mai pāmea ku toka ngai he potu ngai polisi, ku whetu tākat ke komisiona polisi. Pepe pa moe ofisi koe ne attenzioniare, ku pāmea ku whe mau kea, ku whetu tāki atu. Nau toko ni mai ngai whe mau. Ku mau kore atu ki ngai potu ngau koe. Koe hinga pēk whoke ku whe hui mano hitoa koe tahe isiu mahu inga, pēk whai e ho haa ki ai e whonua, ko tu mo whe kau aki ai, mo ngahi kup whe kau ako na ku whe hui ki ai koe trucks, hono tau i trucks. Koe haha o wakai ki he kaweinga koe ni pe mono whenga koe ni ke tau i trucks. O ki ai e ni ihi ko osi o mai ke he apin, tau tea ngā pōpula ke he mate, tau tea ngā pōpula tau lahi a te whaahinga i he mau lao koe ni trucks. Koe hana iha o wakai ki ai. Iyo malo. Mau kau hoki he komiti koe nei, steering committee koe puri anga ai. Mau ngahi koe, wai ngai putu ngai puri anga ai whamalo he komiti koe ni. Pari mi ai pa moe ko ngai ka health minister, ka mai putu ngai polis, putu ngai prison, koe custom, moe mia, moe ngahi NGO. Ayo mau whakaivia ki matore puri anga ke mau to 2 o 5 whatongia koe ni no tau i ai. Whai tō tai whakalau, tō whai tō kona tāpū. Aku whamalo, ia ngahi
ngau ko la whakakato pa mi he ta whapanga kon ko osi. Lawa wahe mai se sendi ko ni ya mau lawa ngau ain blanga ke mau a foki nei plan pe pa mi ka taki ko jimua ka ko ha ko hokan pe plan ngau ko kan whakakato a ko mai machine standby generator ko mau mai nau whaka IT ko fenetsa ko mai programa ko ko ni tiveti ka ko kula ko mai toko ni mai pa mi panga ko ni edisi blocks. Koi, mana betul koi tahe isu aku race aku fai tokanga dia koi prison aku tahu dia ho ikfa fine. Koi hana ye palani ba moi tunga aku ia. Malo koi prison ko ni nai langai ngai ma pe ko tahu fa ke ni ma kon go si. Nai fai pe ko de mo ko ke burenga. Kon gu nai tari mai burenga si ni ke mai ke fa o si ai na isfaka hu e ta fa pango isi ke procurement na te ta fo e mape ya watu ta fo mape pa mo permit di ko se permit ke moi pa mo POQ o fa hu tu e fa se ko ta fa pango isi ke procurement ni pa pi fa ta tari ke na tari mai go ya na tari mai be te mau fa se ba koi patseti kon go va mai he ta fa panga fo o mano feto o ke pehe o fe unga ke fai ake ngā we I he apin pe ugiai ha o whakaamu ka pau e toi lava o whakalahi I malo ke mau pachete unu wahi meta whapanga fo u whiunga pa mui hiva miliona ai a koi hiki a kia e taha mui poin miliona pe meta whapanga ku osi ai o mawhiewhia o whai tokanga mai kure anga ki he potungai prisone whai hono whakaivia ki nau tō uipe ko e whanau onu tauhi ko ni. Ka kone tu koe kahau, e te mauto e whemau pe mautorea ke lava te maha ki top up. O ia koe tokolahi koe ka puapula ia, o tu ke kahau e alo ke te tokolahi ake. E whemau e mea toko nia ke tauhi na tō, koe ngai nofo anga, ngai pokalama, whakaliriu na tō. Whakaiwi ake seni ti koe ni kono tauhi ki nau tō. Manu toa fefe o giai ha mo fenga we aki mohani ihi o whakafoki mai mei muri o tauhi I apin tipo dise io o kai pe fainga pe ka ko fainga na nau na whakafoki mai te nau mau e la fonua te o mai ki apopula au fa vivia na nia fina mau la wat no launch policy ko ni ka ritenis e fa ha ko india mau na mau atu ia atu ka fa mau kau te popo ke lonche a polisi ko ni o ye gwe fa hinga pe lo tonga tau pe hen mitenis foki abi tau hen ka ko mai o mau la wi tonga ni o tau ki na tu hen fa ta be ba mo ka kai bi na tonga ni ko fa hinga ko nu fa fok mai me mori mano fe to ko ngari nga welele nai ho mo polo kala ma rehab kana tol pe ko ya fa hinga fonga o fe ma ke fa kalele ya ke no rehab na tol i mal pe ula ki o la lere pe ngau e koni ulo tonga pai o ka malu hebe ka nau toro nengo ai taulahi na unofa na tolo I muri fari be tonga ni pa o pe ki muri tausi o taimbo na foku mai ni o go si ilo I pe na tolo ia be me matua o ai pe ai ngai tu fa holo e tonga ai talango fua me fa apa o no mai pe na tolo ia o tau pe ngai papa mutala mo fua ko e mau no foi ako hanga hi polo kalama ka mui hange ko fia wi ke fahinga ko ni io pata pe hange ko mau polisi ko ai mia ke ka mitenis la we to ko ni maha hanga hi polo kalama pe ke ina se te fa na ko to tau hi malo bito mano fetoa ko hui ko tatai mi ko tu to pe ha ki foi fehu ye u pe tolu ke whakakakato ko maha ko fehu ko tu ko fehu ko ni e maha inga pe ke fai ha o vahe moha o vakai ki ai manu fetoa ko ha nai ha po aki ko ha nai ha fekau ke whakaam ke a watu ke ngahi family o giai hona ngahi o faanga pe giai ha kupu hona ngahi family o lolotonga tauhi I he pirisone ko ha e founga ke a ahi ko fetu utaki mai ka nau tolu e anga fe ha nau whakakakato e ngahi whaunga koe ni. Iu, mahalo bit. Iu, mawinga ho wheo ihe koe taha nia ngahi whea mau viwiri ka me whanau. E na programa a ahi, ki whakaata e nau ahi, ki na whitu taki ka me whanau.
Ako ahi yo asibe maula yo ke ofisa tanga we be ke ni fakata ta. Mi to la hia hen ka bo bla ko si fakata be na wa hia na to. Ko de be ke ngai family. Ko I ko fa tango mo fa me ma ke ahi. Ko ngai kolo ai ko ke ngofua. Ngai kolo ta fa ma fa ko ke ata ia ke o mai ke fa na. Angai ko mobile telefon to ko ke ngofua ia ko. Hati telefoni ko me fe la be mo drugs ngai ko lo ai ko ke ata ai ke mai ki hen ki ngau ke fa nau ko ngai na me to ko ni ko wala ko fa tau ata be ke mo me men bo ya mai ke tau fa nau ai ko tu ngai ko mo programa ai pe mo ko ko fa ka kai fo wa na mai fa ni ke na to ko ni mai koi ko tu mau inga bitu ke fai e feto koni aki mo fenga we aki fe popo aki he tafa ko ya mano feto ko tu mau ko fe hui faka o si ke faka ma opo aki ai fetala no aki ko ni pa ko amanaki pe to yai pe ha fai nga mari he ka u to o mai ke to fai ha to tala no la yang I hanga hi ICU mo ngai ka veinga fe ka aki mo ngai pirisone komision ko hanai ha me mahu inga ke faka am ke faka ma opo aki ta po tala no ko ni mo ngai me te ke ta lave ki ai ka ku ke faka am ke pasi atu ke ilo e ho e ki mo ka kai e fonua o kuna o mamata mai ke ta polo kalama pe mo mahino ka ki na tol e ngai fonga faka nga au e ko ia ku fai ke nga au I he pirisone malo ke fa ba bo ta polo kalama bon bon ni o la ki ko fa malo be fi mo me mai ke ka wa fai faka ke ni o ke fa no mai ke ka kai fonua ko le ke ka fonua to ti to ngai ku fika o ki u vai be ke time ki o ato e fa na u ki to o ato fe mo na mai family u ia pe ha ku si o ha pa pare mai ho e mu ka ta ko fe tu ta ki mai he a ko la u e fa de va nga u ki ai angi pe ko fa matala nai ko u he lao pe ke o ate fa na ko ni ki to fe mo na mai family ko ko mau sio ke puke ngai mau luta ngai family ke o na ho ko pa pare mai pe ka fa ta be ba mo na fa na u ke lava ke puke ke o atu ke a ko ko fa be ba mo ko le ba me pot ngau ngai ku fika wa ki au pure fa va e o sa ko lo ko ngai police ngai family e mo to ko ni mai no ta ku ta fa na u ne ngai si ho mau vi si ngai fa ba nga mau ki lava pe o tau ki tau fa na u ngai a popula au ngai ba mo me to kan kai o ta pe fai ma fe tu ta ki mai mo ngai fe ma ngai ko fe ma fu ko ye ni ko fe ma pe ki tau fa na u ta te vita pe ki ngai fa mi di ko ta ma ko ri ke ha mo ha au ngai pe ngai ko ri fa tu ya ko hi ko tau wa fe au aki au ngai pe fa hinga o malo to pe ke tau pe hen ke malo to ke tuwa ngat ko ko si o ke malo ta community ko ke fa poto pe tau ko re ma se ma ko ya o fi a puto ki fa mari ko ni la ba fa e fa nga wa pa nga hi ku fa wa ko nga polisi ko fa ma wa nga no malo ke tau fa na wen ngo ile fa nga u ile nga u no fa si o te a ko ni pa ko mo nga u hanga ki ko fa ka to prison ke ka fini pa mo prison fo ke ka wi man senta o ka fu mo ta ya mo hanga ti ai e langa prison di fa ka to eu pa mo prison fo ki baba mo fa ka to nga u ni pa mo hanga to ya pa mo mau wai fu mo plan au te au ai pure nga fo o ni mo ho ko te ai ko mau plan ni ko mau na la fa ka te mo mai plan ko ni au te au ko na to si mau hanga tin mo plan fo pe fa ka to pe nga hinga u na fo tu pa me plan au te au ko ke mau la ba fa ka te au te au ko mai malo abito mano veto ko fa nga ya tu pe tale kita mo e ka nga u e le teo valval pointa ha fa ma e fa malo at he mau fa nga mari o ku te ke o se mau nga fe hui mano veto ka ko tu pe e te ia pe fa nga mari a mu yang e te tau to e hoko ato fa e tala no ko ni ko hinga he mau tu foki mano veto ke o ato nga fa matala
ke me agia e ho ik ma ka kai e fonua o ata ki tua e fai fatongi ngai potunga u e pure anga tau te fito ke ngai pili so ne o ku ia e ngai me ne tala ai e kakai ngai fetu ku aki takai holo media fra sociale kono tau e trucks ma ngai issue ke ka go tu ko ta fe potala no ake a honi ulava ke ma tu hani o ngai issue ma ngai ka venga ko ia ko ta ho ke me hangi ko ta potala no he te ke kamata ta polo kalama ko bakai ke ai pili so ne o toki matai a mai eni ko pili so ne ko ngahi ta go mariwa tu tau fe fononga aki holo ko tane pe ia mo ulu pulukamo mo akau papa ko he hala oku ka ko tau os folau ko to be fuki mori mano fetoa ko ngahi pili so ne iburi oku alu e fu pe alu mo ua e vilo ia he ke malu ko tau tolu fa o mai ka upalangi o kata he sio talangi ko pili so ne main prison na tau hiai ai ka mau lao I tonga ko fu tane pe ko fa malo ko hui ko nga u ko ni hoko hake ki he lakanga komisiona o fa ka kato nga u ko ni hangi ko nga u ke prison ko ia ka kai fe fine lau ita o mai hono tau toloi ko en ko ke fa ha mai ko tari he pure anga ke fa pa anga ke fa osi nga u ko ia pe hangi ko fa ma po o ko tonga tapuni pe fai me toka nga tu ki ngai prison nei toke lau ki eua pe mo vava pe ke ngai prison ko ia I ha pai ka kono fa ka to ma no feto ko talamonu at ke fatongia ko nga u he prison ne ho e pe ke ka kai fonua ko nga u fai ngofua o ko nga u fai ngofua he ko fefa uhi pe mo kakai fai hia I he fonua tapuange mo kinau tol fai e feinga ke fakaririu e na mo ui ke ia aho hange ko kore komisiona ia aho na ata tu ke community o totonu ke ia ho tau fatongia ka ofisa kolo ka takiloto ka pure fakavahe ka fafonga fare area totonu ke ia ho tau fatongia taha ko to he kolo ko ia ke tokoni ai tokotaha ko ena toki ata tu me hua tori ke puke ke o hange ko lawa manu fotoa ke na womi na tolu ia o te na to foki ma no folata I tori kana u foki ke community ko ririu hoko ko tangata mo fefine fo o pe a fai mo nga u aonga ke family ba mo community ka ko famalo at manu fotoa ka pau te ha me ke ma ke ke fi tana ki mai io malo fa fonga dai fa malo bito tabinga mo me mai o fi la ko I ngai hiu mo mai ko tu fe fa mo mai kai fonua ke ata ngai fa matala nga u pe me po ngai prison na tonga ni ke mo me mai ai ko fi la habito mo me mai ka u fe mata ki tongue fa no me kai fonua ko ate ngai fiu ate ngai tari ngai fiu ko ya ko fi ai ate fa malo la ya fa malo ki mo ka ngau ka mai tari kita pure e fotutu ai por kama wen ki mai o fahoka to e fkai ki pa mi pot ngai bison talamonuat ki ngai fatongi o to mo fahoka mi tua mo o fala he tu ki ngau mo fai malo obito ka ko e lava ka kato ia polo kalama makehe koen ya mo komisiona ke ngai pirisone ko ia I tongani ko laini koula University Manuo Fetoa, whakaukot pēni me he ulu I ofisi ko ia komisiona me he pirisone hua tori